makiro. De nawat di tapa langsung itu nga makro makide. Tapi kung kataw man rin talo jari cocok sa. Kububuru may mo rin talo jari de mo mas to na reweng. Makiro. Nabita makadade na waji sampaya jumay ko busilokpoy. Cocok ni apa pangata na pala pakadaw karoma. Yan na busilokpo nakasilaboy nga natawe ko suyuin. Jadi masigi ta na makakanya. Ang katopat dong mangoto mamotor jasu yan. Jadi na berlaku ya karena keadaan. Denawat di makunrayin minawi di nalakay na. Denawat di makunrayin malangi di ale na kupure milaw di. Maka talinga di ta sa plosa puno ka malibalik ka ng katukur kanto sulara. Bawang nilakay pero sulara ale na pamalingi. Aja na di malangi aleta. Apa nista nabita makre makunray ko di sa plosa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasas sunayat. Aysa. Makitu, jadi kemana mau tuh petunjuk na Pak? Petunjuk na. Kehidupan rumah tangga sudah diatur. Yan itu ampai Nabi Isa Pak, lay peringati kelahiran na dengan Natal. Tapi ya Nabi Isa dia na suku akacurangnya Pak, atau dia kabainena. Nabi Isa dia kabainena. Ipik ko ni cara ni ya curi komen dia kabainena bagaimana dalam keluarga. Na nabita na nabi asyaraba ini. Sera apasyon Roma terwe makwa ina to ampe yang kataw makadapa tapi de suruh ki makadawa bay ni ki apa de pang kato gitu aya na pakete pangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hittum alla ta'dilu fawahida iya aya manuru ulama patafsir sebagian angka makadatan ni parenta tambah isbaini tanya aya matamba baini aya makuran ni. Apa iya ra dia sangkala tu 30 baini na si ditaw. Na sambara bami na pubay ni. Iya na mangingin na sa dinasalay bawang. Turunlah ayat ini untuk membatasi. Makanya itu ayat langsung pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna langsung 2 dia na cidi. Langsung 2 na po. Magi na 2. Padahal na makade yero makunre mo pubene 2 na. Kude mulai 2 telung. Ada jepa, ayah kode mulai tapi kode mulai delek cidina. Seandainya ya ini ya curi Pak ya kumak bayi nih, tahu langsung 2 makun rena paturan apa ayah langsung makan masna. Jadi ya ayah parenta mengurangi istri bukan menambah, tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah kira. Jadi itu perintah mengurangi kok menurut sebagian mutafasir. Tapi mereka rasa deh, ya menurut perintah mereka baiknya. Inilah sehingga berbeda. Maka itu Pak. Apa yang itu itu makun raya Pak. Tanya hak pakai ini metode. Iya hak pakai ini. Karena hak kutamli. Tanya hak milih. Ya nang kamakun raya maka kita saling memiliki dega gaya tuh. Iko miap punai apa iko yeli. Makiro. Nama-nama ikan ya kong ka HP na hindi wajay kang hindi mali ya ko pure tawaja ni kapunna kang hindi tapi napunay ki ga HP de yan na to ampay ni makunray na mo kasira to makadaw talak ko de nung lebar lakwe tala namo madandu talak ko de na la aku nayarone na mochi chamina pau berlaku to nasaba alina mimato punna makiro iya minawad ditatap patala na rekologi pengadilan agama lay wakil katomi pengadilan agama mi patatapay hindi makito aja makanya perempuan itu dimiliki tapi perempuan tidak memiliki kira ya kumakade sali memiliki salala ya tuh. Ina to ampe makade mantasati aja lalo na milo para miso ko bayne ko bayne apa nandan niya to okay makiro tapi aja kacuri de itu ngana kakak mama den pa masuk na yero agama ka makana ni hakut tamli makiro pa bo ida paham ina to ampe analoginya begini meka mali HP aku tanah siya galina kada pajuta wajah ni makun reka makro di hitbah siaga maharna seperangkat alat
sholat. Di belancana 100 juta. Wajar. Ya pun ini. Tapi kau mereka meli HP baru, wadi kah? Wadi. Makiro. Iko pura ni meli HP, pura ni wajah itaruh. Ah, mereka meli HP baru. Siapa sih? Begitu analoginya. Jadi itu sampai makarani hakku tamli. Tapi ini arwane, tinggal rani amanah itu istri. Amanah. Ya kau masalah salah itu ikut gandrus. Itu ampai kodena sampaja makun raye, na denang kenapa ngajala kaya tetap kui jamun korone. Tapi ya kalau kaya dena sampajang itu makun raye dena ya kutanama atau kutana sebab memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raye sabara kodena sampajala kaya tilodongang ya Pak itarima tu dosa ini. Itu ampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu gara Soeharto orang hebat, tapi mati bene apa aja tahu jago. Ibu Tin. Habibie orang hebat, mati benena, Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangi apa resek lo kobaineta. Makitu. Ternyata orang pokok nasabah okku itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Kapo tu makun itu 5 dari kemana je laki kumanu illau doang ni. Memang kira. Nah, itu kuncinya. Jadi ko baine tadi nang kanillau do sabara ni. Itu sampai kong kagak titip sama istri. 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matampu bene tahu luar biasa Pak. Itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu. Jadi banyak berdoa. Tasure bene tak jadi. Makanya kau tasure milau doang tapi aja tak tambah ya. Maka dawami itu PPGG itu milau doang nang ipagan itu lubay ini. Aja. Namu cik dini. Cik dina. Aja na nami galak dak. Pak de namanya tu cik de tu lepat 7 manang. Iya. Sebetulnya usahakan. Pak makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian meki macuri nabita. Agan na namanya curi kira-kira. Sampajanna ay meraji-raji. Sampaja perlu nama berejama ya naruh. Berejama ki. Ya komeki mali ya se-se na berejama agak. De panabatay kalau masigi. Pak ya tu kok bapiten atau lo masih tahu kutuasan lah. Pak Yoli pinapalaw. Mamali makadah. Mamali mi pau ya nang kataw nasa bapiten nang kataw kutu ya tu. Pak nang kataw Yoli pinalo tahu kutu. Ya kami ko yimisang ya sang tahu malelang de panabatay nang kami manamata jawat tu. Ya tu ampai Pak Bangi matandre unron lo kusurimondre. Apa Pak Bangi tu de nang kana terlambat. Angka ka Pak Bapur rapi batay nang ka. Maki itu sampai matandre kedudukan Pak Bang itu sampai Pak lebih ramai kini kapite-pitiran lah lebih ramai mancaji Pak Bang yang mancaji mang Pak ya ko saleh Pak Bang yang makanan itu kayalah salah kan itu ya ko imangnya salah kadi masemeng kadi mata ko subhanallah aku makan jadi ya sampai mangi makan aja na malampe la mabela la na bacata. Na baca na pala ita we pa ko lese ing kapatujoy. Pa ya ko tali matandre we na lese makari ba mo masan ni. Di sasabugan na idi. Kamakiro. Magkatuti mo po nali makaibik ko lago si sanan lese di kapatujoy. Akhirnya yo pokok kedua lahun na inate na yan nasala na mo na naigora to kadalang ya lido jadi tapi mega tuma mo indo yan na kulal lahun napay makada wala do lita makada sekolah lahun si apa angka memang to tiasang ongko pa angka angka tu tahu nasa wah angka tima wak duha ya tu kali na wak duha na tah ya dia nama ya nanti ongko ya nanti pas sabaran na wading hitam suruga aja tanu kau kota aja
Paangka sahabat na Nabi ta kulu Allahu ko na. 5 tahun iman caji matuli kulu Allahu na baca. Makire-kire makmun na. Nasa maji na tulia manori baca. Nasa mako iya na yung rupuji. Tekere. Dia mau macio ko de melo. Makanya balin na. Na pemakan iya ko mucha cakala mula porok ko nabita pak nabita surah mancajima. Iya ko makan nabita suka iya suwe. Elo ni lapor. Kada maji kaje rota ini kare makai makan nabita ya memang tu suroi. Maka dah anu je ya Rasulullah tuli kulu Allah kasi na baca. Na 5 tahun ni tuli ni ro. Maka dah nabita ulir nga gare. Dia nak nabita sale tu ulir nga gare. Kanilo mangolo maka dah anu je tuli kulu Allah je gare mo baca ko mancaji mako nasa mema ya Rasulullah. Makin nabita maga memang inasam. Iya pa je di namanya masam pajaku ko kulu Allah baca. Maka dia Nabi tahu alhamdulillah. Gara-gara papujimmu ku surah Al-Ikhlas si bawa ko matu tama suruga. Napa niya nagandruso? Rewa iman caji mama dari niya nabaca tapi itu na paroko. Jadi maki itu Nabi tak. Jadi dia na susai itu Nabi tahu mana dia na susai. Matarawe na bita talumpan ni mimasu matarawe na patama ko bola na din na nasu patampan nina itanay makadamagi dita sumaka na bita wisa itu kada mutajang na mitaw ka ko maraji ko mo sakay waji iya na mo patuju na masisa na mapuasa ko so iya na bita de na melo barakang uma na masampajatahajo ina bita de na dito na megalada masampajaduha ide jadi naringang kangi pajak kama dari rajing ya le jadi di pak ya naro talo-molo yang ya gamay talo-molo yang iya ni sampaja perlu mutlak harus si jama loro eta jama sara jama tapi ya sunnah lo-molo yang mengaji-ngaji na mo silampami baca na patoma dia tu pro masampaja subuh baca silampa apa tu baca Quran makaleleng iya na de ni baca talutau tak de bawat kalapa ki yo po bahasa Indonesia 5 tahun dia baca ngaca mopi mak baca iya baca Quran ni talutau ni dia tatimpa Quran ni laba ni maka lipu pe mangi nasalay ni matoki yan tu ampai ita baca namo maraka na yan tu tau maraka pak mega palan nabita maka da dua na lolong baka ko makoli-koli pe ka tu mangaji lancar yo lo sinang bala nasiyah kepatem selama Ramadan ang katoto na sa wede na to kasi cicam mitam na sila datok mengaji ya ayyuhalladzina amanu kakao kapamati di tama na cicam niya mo baca na kapamakoli ni ya ayyuhalladzina amanu na kapamato nama bila huruf ni tahu dia nak bila tama agak makiro iya aja nanti masih yang penting macaki. Jadi kagak tuh pak ya itu ke agama yang makom itu pak. Kalau mau yang angkai mata aja tersusai makan mana dia tajawi nada aja nake. Apa dia itu nih yang mana natau makan ja bacaan makan ja tuh peringaran. Angkat tahu maka kanja lagona tapi masalah peringaran. Nanya ko sampajang apa makan ja pagarakannya makan ja baca makan ja peringarannya makan ja pa ilamu rukun-rukun ya ko detisanya itu deh makan kanja bacaan ustaz ya bacaan makan ja tapi masalah peringaran angka tahu pak macam mak baca tapi dia macam meringaran angka tahu macam meringaran tapi dia makan ja bacaan ini dia sukunya itu aja nama dia makan ja bacaan ini mako iya apa tuh Allahu Akbar nomor rokok Allahu Akbar natanya ke oko tuh kan nih anang kay tari aka nakan Allahu Akbar aja apa Allahu Akbar ini mega aka gakor kan itu tanya ko jadi nang katunak ada Allahu Akbar ini angka pamalada Allahu Akbar nakarebaya ni po ng Allah Ta'ala itu kamakade habar kareba tanya besar cede tu bawa wala doli cede si salana alhamdu dengan alhamdu ya ko alhamdu segala pujian ya ko alhamdu sinin na China
Ihdinas sirata dengan ihdinas syirata. Capak bangku tuku ihdinas syirata. Tunjukilah kami ujung pedang yang runcing. Bahaya itu. Tapi ya kode ini sangi makom tomi rohaja na taparotes siapa itu pengaji rule makom itu. Dia gak haker halompo hamanang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kan makan olah dali. Kau itu aja na taparotes ko makom tomi rulisan dia na salah, de tomi na tuju. Tuh. Iya mina salah ko nisang itu yun apa nabaca salah iya ko makometom itu nisang ide yun ito ampoy pangkag sejarah na guru pakai halil bangkalan lepang malay masampajan na iya rotomatoy mancajima pura ni mancajima milaudoni nasalawa aga nabaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun maka de guru salah itu Muhammadin tanya Muhammadun asaman rasa natuna 35 atau tuliam itu baca. Aga na gunana na sa degaga. Yung mga kada Muhammadun. Tatay salah. Si dega gunana sa degaga. Tuli na ulan niya Allahumma salina. Dena na pa makak doon itimun na tuliya maniro. Asaman rasa to nga nga iya. Madi ni guru tamalopi na podagi bay ni naling nga jolo kartasa. Mika suri pa kiro na mo kira nga. Kika jero salawa. Tuju magi na siya tuju na bati ko baca ye. Maka na namadi ni jero paki na salimuka. Malalang kuya si natasi lalung. Nada figur te baki lepang jol okira nga kasi aron na ke kasalawa tuju. Gilingi guru tamite na soy. Tomatoy di na lopi malalam di na labot. Nakar padupay lepak-lepak na sa jolo. Apodang nasa melomo ka pak guru ko tapi pak guru tok. Apa si lolongang i jolo. Pak i ko de mulabu. Iya malopi ka. Pak yauno to labut-labu iya. Pak guru ka aga mo baca na de mulabu na ko pak guru ro na salawat. Nasa iya po meron na ubaca Allahumma shalli ala sayidina Muhammadun wa ala ali sayidina Muhammadun uno na de ulabu. Maka nabi tema na tu ka de ya mana tu pakai rewat no. Aja na mo tolay. Najaji na tunasang pakai niya tu. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu. Yo puidi nape talunga soma guru tajwid. Oh pasalamanan. Oh salah. Alhamdulillah. Ya mau nakor bos. Pelan-pelan mo. Oh gitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadangkala orang ini menyusahkan. Iya pak malomoh dia gagal. Nabita lagi makor. Udah sahabat nah saya ini kata masalah tapi dia paulis salah ya minumnya makanya kita taman tahu kok pak jamuti na tuh kada guru takali si dendre namo magamte masalah mo ya sampajak ko apa iya nama kanja sampajak mulak gataci di mo ya tuh iya mi ko demo sampajak tuh dia kan mewai ko iya ko paboto iko dem lepat piso botoran ya sampajak ko yang pole boto rewa sampajak sih ko yang kisahnya itu pak angka tahu ta masalah nasa meka ta masalah tapi panga kaya pelola nga nasa tama no nasa diules salay minaway nasa taro ni tama na jo salang tapi kuncin nang ka aga nasam iya na tama watwe bako napakama napamasampaja kenro ko nasa way kampa mo tu pale nasa mo nasa iya mo. Oh, najaman di zaman na sisan ng kabola nendre kibolo tau sogi makay gagagan na minaw ni nadati isubo koro balada tau sogi ya pak may gagagan na nala pura mana ni na parikaru gagagan na tama subo tarpas sa bag pak tama subo pak tapadingar na sa surah bako tama bango ko bola na tau sogi moto mana isa na bola loma jinne apa nasa mo iro tao nakoro pura niro kama niya le naman ay suro mancajima manawa-nawa ni na papa iro punana bola nasa ni malaika nasa malaika na iya turut tagaban nyo ko bola sa malaika na iya rio pagapunana bola hindi nasa ito ni nasoro nila yun nasa malaika na ko bola mapasampaja malaika toro na yun nakada aja na niya ima nasa de maju kinasa hindi na maju
makadani wae pangamak nasa nggak malaikat kana baca gitu manca jiman urani manca jiman pura ni mak bereselang nakadani punana bola we talamanang ya pasti dake talamanang ya nalaman nasa we baraka na bangi itu jadi gara-gara iya ro na paja nasa we yepi na makanja mo sampajange makanja bangi makanja kamay ang kapapedali halala na lingi kung alata-alatannya dini isapa na lingi na papisaw yan umagampa mo tiya sang hidayah pa ang kalalaw tentara jenderal pura sirunto nasa paustas mak datu pacara macaramay ka din ang kaumay nga tau bebe mana caramay ka umay nga ako pe ko yes tau bebe mana nasa paustas o kuro nasa posko ya konat to sampaja nasa to 5 kandang nga si banggotay na tau bebe minasa kuro si wali na posko nasa to 5 lalo ko to sampajang ina iya na lalo sinasa na patu si cologas na nasa nararlangi pala 5 na napa napapira na to 5 jalo lomon rin napa to likata bere mako napa na jalo masigi to 5 kadama nasa nga gaji roma na talungas sumani nasa to 5 loli sumakoro lautanay nasa ngero nun nakadaga gaji nasa ro si bammu nang katulima ko aga maknane ro nasa o napodangi maka de pajay makandangi tami batu sampajangi laituno tete ko surimonri mapallaliman laituno napay apin nalino tuno kay ko surimonri muli mo pipalana law mas sampaja mas sampaja gara-gara yero sa ya to nga pataw paja ko ya entaw bebe na charamay ka ande mo paumay nga gara-gara yero na may nga ya anu tangagamuti ya sang hidayah pa anu tangagamu ide to na ya to ampay ko madawa ki mga jamu takadaya mo na to madawa na may nga taw pusa na yet nabita lagi denulip pasal lang ya murin manasana dia limu jisat apalagi dia jadi aja apa tujuh atau peringarangi bawang cara mai itu ampay makada ka aga wasusay ko gamay aga maraji haji ay de to aja na tendre maka ko digadi ta aja na pak talasay mi ulut ta to pangka haji mako ka umrah mako ka cicil to aja na maji nang kami lu cicil umrah nama ka itu gampang umrah we miki kalolongan apalang umrah talayani bawa ni lakai tawa pakanjaki layanan lolongan tu apalah haji dan umrah 1 kali nama ka gampang makanya dia rone tapagering-rangi bay ni takap biki mak miki la umrah makir aja matandre palan na tu masa paja sunnah duha 2 rakaat di waktu pagi maka nabi tade musel melo sel apalah umrah ko surimonri cicang itu sampai sunnah duha patan rakaat sampai sunnah yolo nasara itu 1 kali ibadah umrah ang kalalo tu pak nabi tamaka dalau umrah si bawa ya katalu tamma sempurna kega sholat sunnah isra pura sampai subuh tomon roma sigi masyepi mubapi dati tu waktu isra supaya sunnah ki 2 rakaat pada tu apalana kalau ki umrah si nabi katalu maka nabi tamma suku umrah nasi bawa ya na to nakada to materialo aja na ya ko pusa ko aja mo rewa pula masigi betungan na ya ko de pamuitay tanay aja mo salay masigi apa ya nang kataw masyepi na salay masigi ko suboy itay ya ko pakalinon na na sila da murus itu na salasay ya ko meki malo mo turus linota masyepi ta salay masigi ya ko mapatamo pita salay vide na mi salasay ti jam-jam ang kagaga yurus tulita pangala pak kami to tahu pak mangulumi saliwan memang di sandalan kamat pitay na lupa tama na pengulo saliwan memang di sandalan na nasa wasal lora pa meneje kumatuk lari tahu pak kunrun na itu aja maka de guru tak aja do rahman na modal ya tu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelai ya na tunang kabaca-bacaan atau material Abu Bakar tatun rolo ku Ali ri atau ku Usman ri Abi ku Umar ri Monrik salipuri Nur Muhammad baraka do lalu kumpay aku pakainya itu Abu Bakar pajok kay lampu Ali agamay murusu macio mo tu Usman warang paralino sandre ko ko waran yang ngaja musoro ina tu Nur Muhammad makito ba iya lampu ko agamay murusu itu ampai agamay tu rusu na macio mo tu linoy yan na makanja, sampajat pa makanja, inshallah macho linoy. Yan miko linoy, turusot, tadde to agamay, tadde. Paya ko jamaya kadapura, pijama-jama kuwa sampaja, di gapuran. Pada makunre, nakada salasay, pijama kuwa sampaja, di ta sampaja.
Mima bisa pani pura bisa pani mima nasu premanasu mima sasa premasa sami madakusa sa premadakusa sami si manasu tu pema pure manasu mima pelinanan bisa pani misi 50 sesa pura plus sesa misi lepi dia ka purana dia ga ya tak ada pura pijamah ku dia na pura dia ga selesainya na tanay di selesai kang dia ga ini rone makoto aja masih pita lo galungi makir masih pita lo pasaya balu ke jamo jadi lalula da gagay pa aja ya kolino aja nilalung aga beda na palalulino si bapak sapalino ko pita ba di palalumano si bapak sapamano ya ko palalumano pa na mo palabas sina sope wajud na sa belakang persoalan na salailalo sandala na tulari na samatog to rewa mali tapi palimatan reci di mano na tika na poso na coba ni gare kong kamano yaling iban ni na pailawan na tamara bangitan na manyami tikang makomati itu sih tuh ngana lino pa inalalo cilengan ngelengi beni dosa bu beni itu sumbangi nama lo modal pa maka dia pengala tala ale ngaci di wali ko 10 de to siya to na may panorang ko de gataki borang ilalang pa itu malaika ya panilaw do ngangi kongka ya ko lalo mi cilengan ngi soro de nilaw do malaika ya to ko tapalit pangitalisari tapamilaw do malaika pa itu malaika makhluk terformat yan tu ampai biramuy dos sa busyeso daripada si ratu sa bucica misiulang apa istirahat itu malaikat iya makiro napadongan na mibutukan dos sa busyeso yan tu nakadabita amala kami na napuji pong alatala iya man nanungangi wa ingkalla na mo cede ternyata kan na foto to nasa iya daripada si ratu sa busiulang ay cica mimilaw daw malaikat ko ba jadi na nilaw daw yo poko sosoy milaw do apalagi ko waktu sampaja masumba sikit namo sisa bumi kede malaikat na dodong ito ngangai makiro usaha kami tases sama to no malaikat pak madari ke mato dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah dia pernah selesai ucata nang kasyamalan dia pernah selesai ucata nang kasyamalan puru macata keterforma malaikat makiro pak jaji aja tuh tanu asum bagi dosa rupiah pak maka apa tuh gak tahu ya ko meraja tuh dale 10 sabue meraja si ratu sabue maka tuh pak namo tuh malaikat mapat dulu tuh kada gaji mi lo yeleng ya tahu na dia kena berin makiro manja abil hasanati falahu asra amsalihah kumuleng ngaci dia boleh ke 10 kan makiro ya sumbangi oto tangki lagi pak palura minyak itu mana 50 sabuli terek solar na lurang mana kecapur solar lepa Pertamina liseri tangki na oto nang ka solar mo lurang 50 sabu nih nang kami ya tu capur solar mo 500 sabu na magi nang kay nasa ba de gaga sala polo koro tangki lo polo koro masinano to jajaki buarang isalang polo ko dale talohun mapuso koro langiin ano ayah ko 2 sabu salak bicu. Ya ko 10 sabu pipa-pipa na iya to ko si ratu sabu pipa lupo na iya to. Maja takad maja pamalu pabalu pura si pangaldi pura si raji-raji makutu-kutu si na 2 sabu mi tak bere. Diburu to pak makong ka salah na kape-kape. Dia na lari wae. No, mako mati itu. Sumbangi tapi ya tu di pak ya tu ampai su Gus Dur natolai gambar na di waktu na manci presiden di siratu sabu gambar na Soekarno mah songkok mak jasa kita negara di siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno di sisa gue denak baju aju mak bangku pati murah agama nana ya komeko lo masigi alai di mas songkok isi mak jasa ya komeko lo darah di mak bangkung yang mau bawa. Itu, yo pwede si balikan nih. Ya kotomelo masih di bangku ya lah. Yan na to ampay pa di sirate si badi si sabwe pura mapangewat mapangewalada. Si runtu metta pada padai ceta ako pabare masu si leser si sana si runtu maka dia disirate la haula wala quwata illa billah. Kinro pole di sisabu naburu mana nito limu weh ita manyanasa ngidi modele tama kamopi kanja itu 5 langi mopi nasibamu biasa ipajajo ko pabare maga manyanti ko lemu na bonyak bawang
Mana mari di mana nih gitu lele mu maka di sisa bue mako memang itu kasih ya pak dia tuh liap jo mak maka dia diserati usap pak kok kantor na pak camat dia runtuh kok sapa kok kantor na pak bupati dia tuh kok gaga kok pak balu ote dia tuh runtuh kok maka dia di sisa bue dia itu kagak kok tuh kok mak tuh kasih pak balu lara emonro pak balu onyi kok mak tuh pe mari di mana nih lele kue kada di sisa lah sila adanya aku minta ko teh maka dia di sisa tapi angkat onro di siratu dia nang kau runtuk ko nasa kenro nasa kecelengan nama sigi maka dia di siratu nasa oh iya angka mo aja itu menerima to igat tetapi suruh nggak pe mata ko ya igat jadi makanya saya wasiatkan komeki macori sifat na nabita yang pertama talumui yang ipadat terupa tahu mudahkan aja tersusai tahu ya kong kagaga masusah baik carana nama gampang ya supaya nalumui yang urusat tapong Allah Ta'ala yang kedua usahakan pakasiwet sampajata tapakanjat kemudian yang ketiga obas sakit megaki masih sedekah ya kau dia tak sedekah cawa-cawa batu nih ha ini tu nak kena bita tawassum kapi ahi kala kasadakah mi cawa-cawa cak dia rulo pada terupa tau pasidakah dia nak kada impak makrami pasidakah nya tu kata muda kada bassa panak na yanu makar magana mabassa mi cawa pala digageling tu ampai aja tu itu masa musuk masuk lepak apati mu tau maka kunruyat jadi mau bawa mi cawa-cawa kong kata aja tu situ itu cawa-cawa di maka itu Pak Anuna kemudian Rasulullah sebenarnya ya natu ampai na bitta sitongan natu sampajang tato ngalipu haro ko min sujud dal tu da maka de okina Ahmad jadi itu tahu mas sampajangi nalai tu nurna na bitta ya tu ulu mim aroy ha pinggul mim aje dal maka de Muhammad ya natu nakada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang ya natu watak kalewe pa unsur na tanah api angin wae ya tu api tatong ya tu angin rokok ya tu wae sujud tanah tudang ahmak matu ya jadi itu nasi lapasan ya menemuku ini jadi itu dah pahang itu pak itu nak ada sulah apa ya itu ampai masuk ko patan rupa angka mariding ka macalla angka mabolong angka mapute ya itu nak ada suku patan rupa nasabak puluk itu nurna nabita ya matotu watakale tapi ya kustas jelas kali makoro letek la kosanro na pak bentuk buaya nasoron no tama saloe Ancaji musri apa sanro malay itu ampe gamay ko sanro malay bahaya itu bahaya tuh itu negara dupa-dupa nah perintah gamay makai nabita nyalakan dupang katau mati apa tuh dupa ko apa rumpun nero dupai mawangi ya naro wangin na papole malaika nasaba na poji malaika mawangi sanro malay nasa rumpun na paletu ni tuli rumpun na napapira makwe ko de na tudupa na de na do na de na lektu ko de na tudupa mak da rumpun na saya na palatu rumpun na tuli na pakwe ya kini rumpun na palatu aja na tapatudupa motor pixer ban na tapajala ngokiro na de tegas si tama rumpun na panno may gani malaika de na koro ini agama harus dipaham Pak ya na sanroy malay masalah yan na to ampay na mo pa itu biasa asan na sa salaman na to pasap pak doang menetok tegari burungku agi dia sen barongko padahal maka dia barokah solawat sulah al-katiri salah maka daki dikatiri salah al-katiri mindin maka daki dikatiri mandi fasolli li rabbika wanhar maka daki dipasok afwan maka daki di apam maka dome mati mutai diugi jadi namu ya ro asan nabi pe tau pandrita tau malengi mengislamkan nama-nama benda islamisasi benda dan tradisi ya na tu ampai na pakai manang ya ro na tenale manang asang yo pui di maka doi dilat namo tu warra don rupa to barra si bawarra apa iya ko namporangi maka de barra iya ko menasi maka de warra dari kata warra iya ko namporangi maka de barra dari kata birrul walidain makanya ko tau mapak boti namporo tu warra ko menri bolana pak maka de mamagi-magi nak tumali lo tomoton birrul walidain maka kami itu sebenarnya kehidupan itu luar biasa tuh pandita Pak
Idi to mi ato anak mundre de gaga. Maki gua sabe masalah salamanan ni. Namo al-katiri salama kada to mi di katiri sala nampai pau salameman. Iya. Ndegare. Suwallas dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana maknanya? Cuma ini dia pakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Aja tasalai mako ima maulung katalo igatung. Magi na batalo kapag ka majeko. Iya tayo mo tapos kay lampu eh. Kaga batalo ka majeko di kaga to. Di kaga pa. Ya kung kabatalo ka majeko na labirang itu rojo na niya polo. Labirang yung polo na niya majeko. Batungan nataro ko mati ko kumuko lampu eh. Iya. Yomi di lampu tamako ko talunro pa lampu kandaw, lampu baci, lampu balibasa. Lampu kandaw malampu leko, malampu sinagat kalau ko pialina na pala, lampu pak bagi itu tawa aku tawa na pak bagi dua nala. Kak mitay matu ni gini dua na wicang itu lampu kandaw. Lisu, magi nang kalisu, baway lisu annas sulapa rukun iman. 5 sulapa rukun Islam. Itu ampai lisu masulapa 5 rukun Islam, masulapa 6 rukun iman. Angka to lisu masulapa apa ustaz Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sipa na ya Romuala. Lega yo pwede paripanten. Napagato dui. Itu padahal telo itu katalisa na ulina salakan na ulaun na. Yaitu tahu bicara na pangkaukan na tekaan. Syariat hakikat ma'rifat. Ang katalo masolang uli na makanja isa. Ang katotalo makanja uli na masolang isa na. Talo ampor rosan na. Ang katotaw mako turapa songko na maloy bida na makanja da sino majasa tapi majaakalan na tahu amporong na sana. Makit. Iyo komito pa. Yang mana itu situngan na mana. Siko ni Rosijani labi. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.